Impela vekele sizokutsheja amaphaliswano we-CAF kodwa kuyi-Champions League ne-CAF Confederations Cup. Kokuthoma ngithome ngokutsho nje ukuthi i-draw yama-group stages izokubanjwa la eSouth Africa eJohannesburg kapha ngomhla ka-3 kuNovember. Lapha kufuneka khona ingchema ezili-16 ngaku-CAF Confederations Cup eziyokudlala kuma-group stages, ezili-16 ngaku-CAF Champions League eziyokudlala kuma-group stages. Umzombe wokugcina lapha ingchema zilwela khona ukuthi ziye kuma-group stages, ngikhuluma la ngama-preliminary rounds, iyaphela iphela vekele. Kungaba into ehleke ukuthi nabeza la bazokwenza i-draw eSouth Africa kube nengchema zeSouth Africa zikhona ngaphakathi kwayo i-draw leyo ziyaya kuma-group stages. Okuthoma ke iSundowns ibonakala vele seyufakile umlenze, seyifaka nehloko vele kuma-group stages ngomva kokuthumba ngo-5-1 ekukhambeni lapha eNigeria. Ibetha lapha ke isichema sakhona lapha iRemo Stars pheze ngatsho ukuthi yona seyingaphakathi. Umraro omkhulu ke ngilezi ezinye ingchema ezintathu zekhaya eziseleko, Orlando Pirates iqalene nendaba, kumele ikhuphuke indaba bayibetha ngamagondelo amathathu elizweni. Nayifuna ukudlula kumele ibethe amagondelo amane. Into kumele bayenze, isichema lesi se-Eloy Lipopo kumele singalibethi igondelo. Sathola nje igondelo elilodwa isichemesa kutsho khona ukuthi konakele. Manje kumele balingeke ukuthi babalansise ekukhandeleni nekulweleni ukuthi babethe amagondelo amane ukuya phezulu. Kubonakala kuzokubabudisana kodwa kutsho ukuthi ngeze kwenzeka. Sakubona ke sikamamizela ukuthi kukhamba njani. Ezinye izinchema embili ngiyeza abantu bathi kumnandi advantage ukuthi badlale ngokulingana ekukhambeni ngo-not. Kodwa ke khumbula ukuthi ingchema embili AS Simba nayizala izokudlala nesichema seKaizer Chiefs yabetha igondelo linye, iChiefs kuzakumele ibethe mabiliyona. Kanti umraro wesichema seKaizer Chiefs ubonile, iChiefs ayidliwa ngoba iyakhandela emva, umraro uphambili ababetha amagondelo. So isichema seAS Simba nasingalibetha igondelo la kuzokubabudisi kuKaizer Chiefs ukuthi ungalindela ukuthi ngabetha amagondelo amabili ngoba nje sebanemidlalo emine yonke bangalibethi nelilodwa igondelo. Asazi ke ukuthi kuzokukhamba njani. Ngaphange esichemeni Stellenbosch naso sadlala ngokulingana lapha ku-Agosto lapha eEquatorial Guinea ngo-not. Kodwa nasisibonile phakathi kweveke nje siwabethile amagondelo amane. Lokho kuyakutshela ukuthi kungenzeka ababethe amagondelo badlule. Sengindlela nje engizibona ngakhona kodwa ukuthi ngiziphi ingchema eziza kudlula iSundowns yodwa ngingakutshela ukuthi ya ama-group stages. Ezinye zangazi ngingezwa ngawe. Tshela mina ungatlola la ukuthi kilezi ingchema iStellenbosch, iKaizer Chiefs, iOrlando Pirates kuyokwenzekani emaphaliswaneni weCAF Champions League. Tlola ngaphasa umtshele wakho umbono ukhanya ba. Let's get it started in here. Ubhitjo ngendaba nelwazi lezemidlalo ngomvulo bekubengele 5 kulela